Ngiyashutha. Manje shuthani lapha. Yabafowethu, siyakhala njengamanje yabona sikhona. Lesofa sidate namhlanje ngomhla ka-16 December. Akekho umuntu ovumele kuyehla ekhaya engafikanga emcimbini. Nayi indawo la ezoleni khona. Nafu stage majongo. Iy'tula azikho. Uhlala phezu kwamaphula box izinto notshwala bele. Uyezwa leyo nto. Akekho umuntu engizomthengela utshwala la. Ya, nenyama nayigcina le kagiso lana cha. Uyabona le. Nize ngobuningi bema mfowethu. Yabo isiteji. Sizovula indawo namhlanje. Silungisa leyo ndawo. So ivenue siyitholile sonikeza imininingwane la ekagiso 2 angithi. Kagiso 1 eCentral Hall. Angithi. So njengamanje bafowethu ezokuphepha naso ikhona la usisister phana noma engafuni ukuvela. Kodwa ke bafowethu ngisacela ukuthi nifike bafowethu wozani phela kakhulu umfundi benu siyakhala njengamanje yabona lento le sambeni sokuthi ngifuna ukuthi lalela ngifuna ukuthi umuntu ozobe lokudla ozobe ephuma lapha stage kube umuntu ozaziyo ukuthi ujima wangempela ngifuna umuntu ozofika lale lapha ngifuna umuntu onenzayo ngifuna umuntu owazi perform Kuno shoko umuntu usana stage ile simokuyo ufuna insizwa la simethi uyabona ke exactly so I can't uzama ukunika bafowethu sisekahiso 1 eCentral Hall kuze le police station endala la kwenziwa khona ama-license department what uzama ukunika imali bafowethu yakha mwe ne-license ufika sikwenzise bona la uyabona nto le nawe mhla ka-16 sibe si-license uyabona nto le exactly so uzame bafowethu uzame siyakhala uzame sikhala kakhulu kuseyiyona leyo nabhalo emnyama bafowethu uqeda usisi Yes. Fantastic. So, muna transport ifone la inamba ka screening number vele all abantu bana. Akube njalo. Uyayibona nto le. Ikidingo lenza sifuni. Ikidingo lenza sifuni. Uyayibona nto le. Baba,